interview ukuthi siphume. Lo siphume ngo-9 koshaya u-10 kathiwa ngo-10 sidingakala ngaphandle. Manje sihleli ney'ngane la ngaphandle silele phandle. Impahla izindlu zethu zawiswa umasipala, izindlu zethu zawiswa umasipala abasiletha bona njengoba kumanje sihlukumezeke nje kakhulu. Lento ethi akuyonto manje into endala kusukela ku-2012 sitaphethe uJames Nxumalo kwabuye kwaphatha uZandile njengoba sekukhona le meye khona manje asakazi siye sikhululeke manje namhlanje nje kwakushaya lasikhipha ke namhlanje sikhishwe ngabo9 sukela abantu abaningi bakhishwe emsebenzini kwami njengoba sibekela kunezingane ubunzima nobukhulu kakhulu esiqalayo ukubona ukuba sizolala eminyango sachithela izindlu lo mikhukhu leyo yayikade yayingenelwe ngamanzi sasingakwazi ukubana siklina ezizwane ngo-2022 abuye angena amanzi baba sahamba la ngasithatha ikhansela lethu lahamba la saxoshwa likhansela la kwa-75 sayohlala kulelo holo leyo li-10 malifika lathi ena fanele sithenga amapempe simemezane makuthiwa khona abo ubungozi buyangena bamanzi ukuze ungabikho umuntu oshonayo kule mvula le engenile ka-2025 kuze kwashona abantu abawu-5 unomama ongekatholakali namanje kumanje thina sisebuhlungwini ibuhlungu impilo esiyiphilayo sibe sivota kuzovotwa manje kuvotela omasipala siyafike la sirojwe ngokudla ngoba phela sihluphekile siyazi ukuba sixakekile sidinga indawo yokuhlala i-shelter nje ngoba sasinayo bayidiliza babesidilizela babesazi basidilizela bazosithatha basisele manje makuthiwa khulunywa nekhansela kuthiwa bathi ikhansela lethu esisuka kulo la 74 liters sazi basafika kanjani la size saxoshwa likhansela laselalala nalo lihlela akazi ba makenze njani nangu nasilehleli naye la akazi naye ba makenze njani kubuhlungu siyabona bazibhidliza izindlu zethu kuyaba futhi bona abasikhokheli sikhushelwe eminyango njengamanje so kubuhlungu sihleli ney'ngane la eminyango zingane lezi zincane sibadala thina siyasokola uwona hulumeni besiwuvotela lusenza kanje ingafuni njengamanje silambile njengamanje siyawudinga nompheme phela ukulala eminyango angathi uyiphara umdala unengane akuyona into enhle sesithi isimo sobuphara manje ngane yami ngendlela kwenzeka ngayo kodwa sakhushwa phi esikukhalaza nje toti ukuba sikhushwa emizini yethu sinanga amaphephethu amatayitela ethu sasinamatayitela sakhushwa kuyo yaqede yabhidliswa ngogandaganda kwathiwa sizokwakhela okungcono kukona okungcono lokhu njengoba sihlele eminyaka izikhukhula zalo nyaka zingene nge-26 zika-February lezi eziqedile abantu leLamonti sasinda lapho sasinda ngokulambisa sihlele eminyango kodwa manje sasinde ekufeni amanzi egcwele yonke indawo kokufanele uba nathi simkile sasinda ngokukaNkulunkulu sibuhlungu nje mntana mandifuna ungakusho njengamanje bawu-150 abakhona la ngaphandle njengamanje sizama ukuthi-ke kuqedelwe indaba zey'ncwadi lezi kufanele y'sayinwe ukuze kulandule yonke imigudu bese bephindela ngaphakathi ehhotela ku-authorize ukuthi kukhokhwe imali kungabi ukuthi i-auditor general uzobe sethi kube ne-fruitless or irregular expenditure noma i-audit funding ilokho kwenziwayo ukuze babuyele ngaphakathi ilokho njengamanje ungqongqoshe akusebenza ukuthi njengoba silana senza yona imizamo yokuthi kutholakale authorization khona u-auditor general ingabe sengathi sixhaphaza iy'mali ma sitholakele authorization bazokwazi ukuthi babuyele ngaphakathi ileyo mizamo leyo engizama ukuthi siyichaze ukuthi ungqongqoshe njengoba esegoli kwenziwa leyo mizamo leyo ukuthi babuyele ngaphakathi so i-authorization isikhokhi isitholakele
kuzobe-ke umphathi umnikazi wehhotela ukuthi babuyele phakathi bayolala ngaphakathi. Uma ngabe kuya ukuthi akwenzeki lokho, kunenye ibhilidi la ezama ukuthi bahambe bayolaliswa khona. Okwesithathu uma bekungenzeki futhi nalokho bazokwazi ukuthi-ke bayokhohleliswa ehhotela ukuze kuqhubeke imizamo yokuthi iqedele imizamo yokuthi babuyele ngaphakathi ehhotela.